Riri tharikira cia ngui kuria andu cithiite na mbere na kuongerereka guku bururi-ini na macungiririo gukua mari thafarini ya urigitani. Riu kahii kangi ka ukuru wa miaka 9 ni gakuite thiku nini tu thutha wa gutharikirwo na kurumwo ni ngui. Mwana ucio uria wikaraga na Guka we na cuwe akoretwo athikwo mutumia marigainie guthaka kuria arumirwo ni ngui iyo. Mara ya mbili akatumwa Murang'a. Kwenda Murang'a tukaambiwa hii mtoto hizo siku aliumwa ni umbwa silisapita atengeneseke. Mwena-ini wake mwene ngui iyo ni eheranitie na gikuo kia mwana ucio akiuga thibitari iria mwana ucio atwarirwo ni itamurigitire na njira iria yagiriire. Nilimpeleka hospitali akatibiwa, nikapatiwa ndawa na nikaambiwa na daktari akikunywa hizo ndawa atakuja sawa sawa. Mimi sina makosa, sababu kama daktari aliniambia huyo mtoto nimpeleke hospitali anuke sindano. Riu family yo ni hoete thirikari uteithio makiuga kihoto kia mwana wao ni kiagararitwo. Tungetaka huyo mama achukuliwe hatua ili asaidiane na sisi. Igeria ritu ria kwaraniria na mwene thibitari yo ni riringire ihiga. Girifotera Kameme TV, rito riako ni Mwihaki wa Kamau.